Te kembote luzimpangi benzevo olwe na ba siama munoma vimpi mambote ye mvua mbote ngetikulu lombi labe no babonsono zolangangu elendo bya sikila mubeno lumweni mutakasa vubu yandi wakala Toazi watete wansi ya Congo. Bon, Toazi c'est le dirigeant. On peut aussi dire comme président. Alors, yandi bukakala kwenda muzinsi zanzenza, c'est en étranger. Ye mbongo zo zikakala kwenda nga yezo, c'est-à-dire les frais de mission. Et wakala vutulanga zo zakala salanga. Mon kela ya l'État. Bon, kela c'est caisse. Donc il remettait le reste d'argent qui restait au moment de ses voyages en étranger. Ye bantu bakala mubokilanga vo Yuma. En ce moment-là, on l'appelait Yuma parce qu'il remettait le reste d'argent dans la caisse de l'État. Quand c'est bantu bazimba kanavo yandi wakala yelusansu loba Congo. Yelusansu loba Congo lumusi luvuvele ebu kiame ivoire keto kavwako ngina bangula. Je vais expliquer. Keunu kiaki bakoveni kisalu kwa l'État. Tu travailles chez l'État. L'État c'est l'Uyalo en Congo. Bakoveni kisalu kuna buoti sala ye beki futa. Futa c'est le salaire. Futa dio dengue yedena. Ce salaire là t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux avec. Kansi vo bakoveni mbongo watungisa nzila. Kutunga c'est construire. Watungisa nzila mbongo zozo kawena eluveko mudia kana mupata umosi. Donc tu n'as pas droit de manger ne fût-ce qu'un franc. Kadizena mbongo za bantu bapingi za population. Donc c'est l'argent de la population. Quand si unu kiaki matochimona lusansu lolo buloti villa bakuveni mbongo wasadisa kisalu mbongo zozo za yibidi bilanki kadi lusansu loeto lochimana villa luzeyi monobuya kala wafioti ya kala kuvata ya yenda kuvata koko ya kudila fioti mpe yebuta kala katukanga ku bikalasi. Donc après l'école mkoki là le soir muntu wakele kwendanga yemwaki keka yenguba masangu bima bendia kumbongi evolusanga mbongi yakala mwanzo yimosi ya fioti umavata mamonso no kumanyanga evo muzi nani muzi secteur zankaka ye mwanzo fiofi bakele febokilanga vo mbongi evo lusanga ye kuna ku mbongi takele longo kanga mambo ma lusansu loeto isavo twakala deja bafioti twazaba vo kintwadi kivana ngangolo muntu wetinata mwakema ka fioti kumbongi yeluna mikinitia yebeno babonsono l'ouvrendi au tout autour ya tia. Et le fait symbolisait l'harmonie, l'union. Et kokumbongi takele longo kanga bimpa bingana ye mubimpa bio mubingana bio mwakala ye malongi momo mangetu kulukamba vo kiame ivoire kieto kavwako luzeyi muntama vo yibidi balini kuzika wa moyo
muntama votedi bizumba yenkento wangana wakwela balendi kuzika wa moyo. Excusez-moi, il fait tellement froid. Yempe bana kuyimbidila mukunga ye mabwala mamonso no manaza bankumbu wako isa bakuzikidi kansi nkumbu wako bana yantika yeyimbidila bo muntu ndona yandi wata bizumba yenkento umosi. Donc na desono yako banazaba mambi ngema wavanga isa mukulu eno kaka eno antama yandi wata bizumba yenkento wangana wakwela. Et les gens étaient découragés pour faire du mal muvanga mambi. Quand si uno kiaki mambi mahikidi mamingi na mingi ma vatameto mono vangena ye proposition ovo yakala ye nani ye pouvoir muvanga opposition imosi ngano no kuvutula zinzozozo zimbongi konso kwa vata yempe muzimbanza, c'est-à-dire dans les villes. Et là bantu bafioti en fait le jeune, le plus jeune yempe bakula balendi yantika longoka lusansu lolo karimbenzi fo lusansu lolo lukudisanga muntu munzailu kadi unu ki akilindi kala yema plomb, tu peux être diplômé mais nzailu sagesse kayenako kansi kuna muzimbongi bantu ba longokanga bodi muzingila ya bantu balongokanga mambo makarma ke diodo dio chivanga unu kyaki mbazi una defuta isavo vangambi mbisi ya kuvutukila vanga mbote mpesi ya kuvutukila tala diambu dinzolele vovile beno unu kyaki matondo mamingi. Surtout n'oubliez pas de soutenir cette chaîne, de liker, partager, de commenter si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose que vous voulez apprendre en Kikongo, car l'objectif c'est pour vous apprendre la langue Kikongo. Matondo mamingi ye lumbu kembote kwa beno.